Ia te fifia lava. Ia e o polo fa mafatalo fatu sa boi lo mai bonga le divanga o le afi. I le anga le leo lo tanto uma te sili le langi o le tua 44. O le tua sa bonta o yellow foi. Na faya le langi ma le langi o mea malava o lo o yai. Vani monimo o le sami o le lau ele. Anto a hai ma oe ma o le pale li i o ran 44 pa ia. Fatalo fatuai mo fatu lima tuai. Mo faafelo ia tuai le pa ia ma le mamalu o Samoa. Ia, o mafai foi ona mafuta mai. Ia, ma maua foi le lau lau. Nisi foi wale va na tali tali mai ma taputa puai mai. Io. O nisi lava tu titi a pe o le faatalinga o le pelenise o le malon tele o peletania. O nisi fo ia pe o le faatali no le palolo. I le teimi fo ia o tale palolo. Io ia mantou I sa taua. I sa la fai wantasi le nei fio anga la walunga I le palolo. A ola ina mantou o faatali le palolo ina ona po. E matua fai mantou ula pua o ula moso oi. Io e fai ila vali la ngutu o le ulu e vali le loa. I le faatali no ria. Io e pe fa pena la ngona fo I o nisi no o maua o fai malanga tu fo I le malo telo meleke I le fa tali no le dei porkalami e maduala e mama e fa sata mai tio na to e pisa I au tafa e telea ia ina o isi wa mata I tutonu o potu e pe e tofu wale urungali ia ma le potu ele ki ofa merkala la ukama o filo bishop filo voi lele ina ua fa solo voi ia na ia lanto tau tinonga mana ia manto tala I uta fa merkamano amai ma ngai ya me uma ai ya lo fa ngonga ia lo fa ngonga sia tai por kalami o vai tu ia si sau te sau ole ai kalia male nga fa fika fa mai pau wa lo fa no noanga ua tele na male toi momoe I malo tonu. E sene manga. O whako ea? Whamai ioe. O le nei le tu, nia le whela a maka fo inga rua ngia ro ma fau ere I umangure kala Bishop Philo nga whai. O no le nei le tu. E matua le toi moea ia le tina le a inga ia I se potu. E matua nofo I lumo le sitting room mata. Ia manga kuala o le la wo umori mawinga. Au tato ye de fatalo. Le ese nga o kaimi. Iyo. O le ese nga o taimi. So le e ongo I kulari e vave Amerika. O la wa tale se furu I Amerika le taimi de a le fato a tale fai le afiafi. I New Zealand. Ia le wingala na le sau noanga le sunga ya Bishop Philo fo mai pau wa le jo fa ngongoanga. O nga wa matua walanga a saule tina le a saule le faritua mata I luma living room wa peke le ile kiwi fiu gele le ko po fakanga kama ka o kom fakarikari me kanga ka o kom fakarikari me poku vo ile lang ke le fongi na mam e uma e walanga uma prokalame o tali tasirva veao no winga uma e prokalame mo enga se ya mar frigua ya I luma living room ala wa umala wa mantua I matua I kamar ma fo vole I uole fa jalo fa mo folo fantuai pa ia ma walunga o Samoa ia I usa mo fa ngale vea ia sua ia le tuli e pe le tala I ma vaenga nei pulotu ia wa fo I pa ia o Samoa ia pa ia fa le anga nu o pa ia fa le malo ai matua le tu pa ia fa le tala le o wata ma fa sau nga le tua a talofa mo folo fatu asiata I so o se tamali I so o se Samoa la velu le dei por klambe wo ma pa ga pai like love and share tatou por klambe ya I le dei foi a fia nga le le tatou matai sili ele langi o te fia fatalofa I nai tu asina sina ta matina matutua o ilanto o lo o avele dei por klambe ia ma fiso soani ante o to le ngata mo wesinga aka
ia e mawai nei mafaufaunga e toe fafango ma toe whaamanatu walanga o le maanga ia fora ngā o le vatu le whaasoa e toe whaamanatu e ma toe fafango wai nei nisi fo i o mea tutupu i Samoa ma se fo isi o tātou buturu ia whatalo whale mau folo whantu asia tai nei o tina mātutua manai ta mātutua o le a tātou atu ono le tele o tātou issues o le tele o tātou news update lea o le a tātou alu sa o loa nei niso tātou whasisilanga nei tātou o tātou whasisilanga ona fo i meila ia lea whanga soro le tātou whasoa o le a kako wa whea finally by the way finally o le whato a tātou wa ia tua tau whai mai se tulau se press conference se ava noa e whatala noa mai ai le fionga komisina o leo leo ia mara au tu stala ia i le taeo na lela lea ua shea solo mai lunga e le totele o tātou wa tangata mai i Samoa pe fo sunga tātou po ia mau now e iai mea ka ua lava sa o pisa pisa duai mai lea songa fua ma lea solua lea la ngā fea i saunga ngā le sunga komsinga mana tua fo e proklame o le fefile nei o lea o le asu mai ai le sunga ia sauni o le tātou loia masani ma lona to mai fo i mata upu fa le tulafono mai se o tamau ainga o tulanga ia tina o New Zealand ma so se tātou i Samoa tātou te faʻasoa ai o le stofi lava ia se taimi la to ai tonu mai e le ngata fo i lea o le sunga le Leiataua ia po o godfather renga fa ingoa mai e rupe matasila so se i whaatea la tulanga o tātou whaasisilanga nei ona tātou wole le rangonga i le issue tātou te a whea fo i le vaenga o le tusi al fonga fitalai ona o nisi o tua inga sa whaia stasi o fake page ma tātou tala noa tua i le rangonga i o vaenga tau le tulafono ia pe a ofo ina tua ai tau no umali tātou loia tātou atu le malolonga Digicel Pacific is giving away $10,000 worth of prizes this Christmas. Simply gift your loved ones Digicel top-up of $20 or more, or send money through any of our money transfer partners to MyCash. And you get a chance to win one of 3 major prizes. Enjoy the gift of instant connection this Christmas. Terms and conditions apply. Joe lo suma libiru jalo le jula elima jale lima ona to ai tonu le o le safolau o le sunga le godfather sa la cosa in kisi ai foi mai sa mo godfather ka vai ka ko e te lea ni sa i linga o le mata upu jale lima ona join mela ir sunga le ataua Nelson ai o le te tau talia fa bole a ma wo mai fo il fionga ia mata ilinga ia wale van de tauna minoi mai o tama ilima e te join mai lungo le ta na wa vatu le ta link fa bole lo fionga le i le te fono e am te linga pasi ina ia so ta i mai lungo le ta join mai loa ta me isa oro lungo le ta fa ta tanonga ai mo le temi o le ata to wo atu ona inisi nei o mata upu e fa tara no fa lau i tele ai se to ai tau no mai fo inisi e le sunga loia me se fo la fionga ia le ataua ia ona fa lau tele la ia se tulanga o le faʻasoa ai o le mata upu o mana tatu alu lori ka ko maka upu o le mata upu o mana tu le nei fiafi au tali ai le join mai lunga o le tātou wa sum o le taitai o le fast supporters Utah o te fia mua le tusi le fionga le fonga fitalai i lea sona dafi. Lea na au mai e wha manino ai se vala ua manu solo i tala fo i e lunga o social media. E tau wala mai se fake page. Wha pia mai aiora maoto le fonga fitalai bla bla bla. Le ua tu na te lunga tusi na te whaitau te lofo na ua share solo i tua tele. Ona ele isi tātou tauta ia e lea soana nafi. Ora mafua anga lea na fua ai ona lea fea isi tātou wha soa i au teiloa. O le nā wa
na faʻasoa atu ai nai nisi foʻi ona ia tatou uso a faasalalau o le tatou a le suga foʻi ia mau nana faʻasoa mai ai i tulaga foʻi ana e vaevaga masani ia o sui foʻi o le tatou tautaiaʻi ia sogofua taʻitasi ma nisi lava i toʻatele te lo foʻi le sa faʻasoa atu ai nisi ofa le faasalalau o le faapea ua faamanino mai se tali a le suga le fogafitalai now o le itu te fiafea ai le mataupu lea muamua ai faamauiga lau faafetai o ke faafekai le fioga le fogafitalai o le mota o le palemene ia ma le fono aao a Samoa le suga le palii li o te uma se paʻutusa ai o le meiko lona taimi e tali ai ai a e fesili mai ia ua kousi le fia foʻi ia asiata ma lana faipolokalami e iai le itu e fai atu ai lau tala lea e koe kiki a mai maufua le kaimi e kali ai ono o lea le itu ai pe ona o fai atu faafetai yes la u faamanino le itu manino foi o le kusi a o le saido leu te fai atu ai e te tapa foi se finagalo lau au vaa pe atu ai taunuu faatasi mai to me koe kiki a mai mau e fua le kaimi o in fact ua mai mau ai fua kulo le savili ma le kaimi o le fofoga fekalai e tautali ai fua ia lapisi o toutou mo me le uiga o lau faasoa leanga i peia no te fai atu i taimi uma maso faisoo e lē kakau o ga kalifua kulou e lē tatau ona talifua ia tu ai ngā fake pages faapea e lē tatau I don't believe o le faaikekega o le vaega lea o le faaikekega o le a avaku ai se malosiaga i tuaiga tagata tau faaleaga faapea e faapea ia la lakou e saʻo mea la lakou ke faia leaga lea ua migoi mai ai makali mai ai kagaka o le malo o toutou mo mai o laʻu le gateik o laʻu take saʻoaga waste of time ia ai kikilo mai gai se siku makua aka le maula lea lega faia le kala lea makua aka believe you me la foi lau fafau se sikala la ua fafau se sikala leanga la ua vaai mai oh now he moved wa mingoi mai le fionga fonga fikala i kuro wa fea mai so e mera la ukala ye fayaku toto mo mai sa mo le la faso pe no fayat ka ko e halo e ka ke kango sa o le faku maka o le kalia ya mai maufu ar sa vidi mare ea o ke le ro foi ta ilo ia i te ufa tu sa tala po ai na fautu ai na le fionga le fonga fitalai e kali fu ia la pis tu no ka ko fai pe no ka ko ru me sa anga fa apea ioi anga fa apea fo ile o se ia po le afo ile fa sa pa sui solo ma pa para la pa ke lo fa fo langa ma fa aru sa vidia li mongia kuno ai anga fa apea o se kala nga fai mai li mongi po se kala nga fai mai se tangata ola mani tangata so ifua e man yes o kanga ka ola rai ku o le fake page la nga na mai yes, o le fake page la ngana mai. Pauanga si vaenga. A so fina ngal pauanga vaenga ila uteikia la la fole na ne vai ai na tuaia no useinga. Nga kuaia ngo useinga. La nga ile me se peia no te faiatu. Ele se le kala mongi ala ukala. Ele se or kala le to ina na failan tala le asiata. Ele o ka i fau uma ka kou ke kukuai. Ele o ka i fau uma ka kou ke. Ia kama fo ile ma tu le anga le tai fau. Tu no wa langa it's reality o ke o fa ko fa kusa. Ele ai sa valia ku ngi va o fale o ainga. Ele ka i fau ngare o wa e fa aki nga kadinga. Ai e fa sanga ye ka usisi e hakiri ngo mai. Fa tuai. O le la tele ai fua le taimi tantou te entertaining ai fua me o fake news. It's fake. Ia tea. Le la ngo whaalongolongo anga ngei, ngo whaalongolongo anga ngei le press conference le nga au mai le
ele police commissioner. Ngo kuri maka inga lava fesili ala au fai fesili. Pe fesili sa o ila se fesili la. O to mo mai. Ngo kuri maka ia la pe fesili ai se fesili la. Pe kai. Esa o ale no can. No can. So to me what a waste. Ala wa wala va ngo ai fa sanga ir komisinga fesili lo ia. E ir ka fesili rate. Ai pe fesili fa alo. Tulu, I don't know po ai lava air kakanga fesili fa bai. E nisi os va inga po nisi raid SMI na fe ngai makanga ruenga vasonge. Karisa o ar komisinga. Yes. E le raid lenga o songe I vai vase. E le o inga le ka o so mai ai fia ni ia fainga fake page. Langa lenga karisa o mai fa mai e me ngo so I vai vase. Fa makala lo er komisinga. Lenga mau ile si awari fa mai mau aku ile si awari o aku ai mau ai Malaysia li lenga la finu ngol fa alo ko so nga wali sa o ingar kala ngor komisinga ngo ka kalo fa apea punga lo ma se back up po se follow up question asesi ele o ingala mau kale ka uange il fake page le o le mau kor sunga le fonga fe kalai fa koi I'm just saying ai lela na fa mawinga ila fa afkai o ke fa afkai ala I lo ala fionga fon fikala lenga o tulo lenga o le ka ukingonga le ai se me pe no fat o te fa fetai ai lenga ai se me e mangingo ai le kofinga fon fikala which is o le ka ke fa kali fo ia sa nganga fa pe al palmia o ke fa afkai ila usunga bali ili o ka e maspa o la fa afkainga lenga o le te fo laulava e le kaukingonga sa faia I le akungu. O mea mama mea mangingo e whailoa I le akungu. So to me la, kolo pulo, a o le wingo lo whai akuno, a e lailoa. A e lailoa ma lailoa lo officer. If it's not from a real person, it's fake. O le principle nga. A walanga nana o whai atu. A avela mea ia prosecute le officer leo. O le sunga fon whikalai. He's a former police assistant commissioner. E nganga ufa yaku langa e kango fa kasi fa angi fo mea ia o fisiri. O le ale me wa kua ye ngalo ka ko au pa au longo kuila epa mali mongi. E kusa yo kala ya ngafai o to lua tu lo le fai pule wo maliu. O ai fo le to lua le fionga tu pula mai vasa. Sikuini tu lo ia pai aua ia le to fa vaele o le fisili langa o au ke le fakua ku ngi manatu faiva vale ai o ke kango au mai mo points e mai le fact o le winga o la ukala nga ka ua ia au pa au longo kingo Filipo kala ia nga avaku lenga fa mai nga fai e kuila e pa mali mongi o vaele nga mali uai le kamale vaikele. Ai sau le kali au pa au. E le react leo ingi fake page. Koko mo mai la sa mo me lo ki ka mo dia kua. Langa ka ko woa I mesa sao. O le kali nga e le kaulia I leo ingi fake pages. So pe ala kwa la le fake page ala ko e vaku se news sao. Whakaikainga. Kusa pe sao se news la e vaku fake page. Ai a fake kai lu mo leo ma makar kula fongo e fake. Yeah. Lo winga na le na fatula u tala. Ele o kai fau uma ka kuku e ele si kai fau e o wa ya ngor fia ai ele o la vai mai ya o e o ngor fia ai mo le mangava. Ole ai fai mo fa tele tu pe join mai ia le fio ngam tailinga se sia tia tu fa mo le tatou sum. Ai o le vang fa kali mai ia. Ole fa umi ha utala on fa talinga o tatou so ta inga ma America. Nga join mai lo fa mo sa lo ka ko. Le winga na le fa tola utala. O le fact le o ke kala ngoa kwa. Ala I loa. Ele ala na le no fa ya tu. Po ai le nga fa ku inga ver fa ku nga chef ya. It is a pain of it's not a big deal. E pulea le fionga le fon fikalai. However, a tatou tala noa le reality lang o lo fa ngongoanga. O lo fa ngongoanga le.
O le a vele maro si anga ile au fai fake news. Le au fake page. E kukua ia sa sko inga afi. Malola ko loa e kali mai malo, e kali mai le fon fekalai, e kali mai pai mala fai. E alena. E orka ko por kalamela ile ofia kali mai er kom singa. Ioi, e winga ngale ka kfia koi. E orka ko por kalame. E ofia kali mer ko bising. E orka ko por kalame. Le su eska ko vangor ka mai ka parmia. E orka ko por kalame. O le fia su eska ko vangor fon fekalai. Ale o kali I fake news. I the fake page. I'm just saying. O le tangata lea ua whaingoina nei o le Godfather. Sunga Leiataua. Lea o le amatou whaataranoa. Pe amai ata. At Ock Constructors, we are very satisfied with the quality and durability of Golden Bay cement bags. We use it to construct our footpaths and speed humps here in Samoa. The cement's consistency in composition and adequate fineness have ensured strong, uniform mixes that are easy to work with. The optimal setting time has allowed us to meet project timelines effectively, which is crucial for our operations. In terms of durability, Golden Bay Cement has performed exceptionally well, resisting environmental stresses such as moisture and temperature fluctuations, which are common in Samoa's tropical climate. The structures we've built using this cement have shown no signs of premature failure, underscoring its long-term performance and reliability. Overall, our experience with Golden Bay Cement has been overwhelmingly positive. We are pleased with the results it has delivered for our construction projects and confident in its ability. O loa tasi fituiva tasi loa. Whaongāle tautua le PacificEzy na masina atoa November. Mawailo of anoe te manu malo ai whailonga tupe e whasifuru tāna au saunia mo ana paanga. E luasifuru whailonga mo Samoa, luasifuru fo I whailonga mo tātou I New Zealand nei. E se ina whailonga se fulu asto nai o yaso te tasi. Mana tua lo whaua pia tātou whabitoa na o le lima tāna pia whaonga ina le PacificEzy mobile app. E whaatino ai au tupe whamomoli mai lau telefoni whebe ai. O loa no fo le tātou direct transfer. E te posi mai ai lau tupe le tātou account ma whaamalia ina fasili I lunga o le telefoni. Ma tino ile lafo ina o lau tupe ai inga whabitoa. Mo le tutongi ina o pili o le bai, mo li maisi au nanga I Samoa. O lo mawhai ana whaatino o le tātou au nanga o le Easy Pay. Asiasi mai loi tātou ofisa I o Tara o Tāhuhu ma le taulanga whaatau I mangele. Bewa lau mai le telefoni o Barsalau o tasi ono mo se la e lata hatu I ante oe. Bewa o ngā le tātou app po le direct transfer. E whaasawa I lo taimi a mwese wa taunga tāwhoi le pensini. PacificEzy o lau paanga mo tupe whaamo moli I Samoa. Jamila Watilea ua luas fu bedu chau daily July liba ele chau chua fa wa Blue TV. Ya e mesur program chau ya o te fia e fa ilo antu o le ua toi antoa le manto o va. O le va masani o le o le ngor ka ko va. Mo se ngor ka ko. O ele fai ngor ya e umalanto mo se ngor manto o va. Ai na o captain yo le va. O le ua toi fa ta sieta mortia ma pe o polepes. Lo tu to matau ia utou silfia le loia na matau mavai o mamaka lafa. A le ua mafelo ai ua matua tu pule ava mariso sa ma tu fa funga le. Tu Sauni Seleni ia a o lo utu vale ile ula fala lan mu sesena. Ia o le sunga ia Godfather. Ora le me ia sunga li ante wa si matu tu fo I me visiting ia va ngai. Atalo fatu lo va se lua ia amata mai lo sunga le ataua ma lo fo lau. Fa lo sunga le Mekalenga le kua ia porau kalenga fo ia siaka ba mulai e moilo sa waka mele lo le panga malanga e wa sa wa umile le so sa o por aba fo ka siaka wo wala nga yisi fa salanga fa lo tu ifale fo ile le jelen e atangia mai o le fa sala Yesu o le si mai kau poile o lo la e vai va via fe mai fuo o le fa solo pa ka no fa de seme le umo lo kai mi o lo ke lo la e wa ga alu be o sa u pli o se ki se pli o se angelu Sistenga I like that. Fa nga lo vai o fodinga pe o pulo la. Oh, sorry. Nga ni pe pulo fe kua e foi me pe pulo la. Elon Musk. Ya, atalo mai lo suka ni lo ya. Pero au misia so le o. Le ki sa ma mai le velo Utah. E fa pelo e foi lo
o fa siaka e va pe fo ile fa fonga le ngu ia o lua kalangoa nge I la uaf le ngai fa mai pe o se fa salanga yo ke le lopo mera le fa sala Yesu o yo le pi wa to fa un wa o lo fa ora mi ora kala ni wa ma tu pe a ona le fia le si o half le si half ia fa ma ko ho le malu lu ai ka kunga fa pala ni ava pe malu nga ia fulu le kingo e kau so ese foi de filosofia o Samuel quero ka fa eskimo ko chega como olha Kalau pasu ye kupo da ku mai ka ko fa ku ye foi ku la las ia ma lo fia o tatou to fe lo tanga le fato ia lo lan to ile ma lo lan to ile vasa ma lo le fulu mai walanga o ela le muri ko ai ko hul malanga Pois te mia nei va via, ole na pona pon to tau no lo mara. Como me po ka ko o wa foi se avo foi penga marolo ia ma Karo mai le Facebook lu wa ka o ha ula le te ir vai ngale te lo te sile vai ngau te usita I or ka pe o le wifi vai o ka ma fo le ki wa interrupt se me lunga pa ur vale ke o ai online mai lunga vale le mta no me na pu ngor kot fata o le ka pu ga le mo sa ma ole e ma fu anga le una mai ai lupe mata sila va o le Moatoga mo se a comer ko ruole yo sam o falo ngo mai o ka le ko fala ya ma ko le fo yo o ko ia pa ile John oi nga ma fo mai le ko fala alanga la nga ma nga ia la wala nga mai John ole o fa kama fa tama a va ko ruole o mo kwa se single me le nga drug lo ko fa popo mai le bisi yang o wano no so ka nga o fa pa msingo ka nga fa ila le e fa ila la o fa ngai la no fa sia okay ya nga fa ya la ku se mo lo la case so mo river the case of river nga ma pa bia mo la case le la so lo yer swaf o solo ia la ko fa o le la fa tu mo winanta tu scientist walang ka ko nga ai ma ngai la li un fa msingo e pule au po ai coffee fa ka fa o ina lua tu fa ta si la case le ta ma won ba be o lo pe makasila ma ba ngwa fa ma mon ba o le la nga wa o ma fa fa o ile la ile ku le ko fa le si lo di ave a bisi ave ya eris ave ani nga ko ba ina ka dia ere bisi le kusi va pa la bela ko uma ko mo wa kala po nge le kusi le sa ya bisi ya ia mus wala lo pe makasila ave o ke lo fa ia ave le swa fa o ya bisi e te lo le tala si fai kwa la ukala I waile o fa fonga mai o fa fonga mer ke minga si la mau la pisi la unga ngo fo ma me fa le Moatoga si ara vai ku me mangai ka o ki ka vai ko ka le lo era wori nga la ka mai vai manga o pe la palabra vo le pe o que se o kala lo vo le o ra vai ku mai si la ya ora ia afure me na ka wa ile lenga ke le ala wa ro fa ye o la ku nge o mo fa le ave fa ko lengi ya o so fe lo ya el maxi maura ka le ko fa lo ka la so le lo pra me fa ya ma ele fa matala la tu pa ile le story sa o le me vo ile na ke le ia ka mano e no vili mai fero ile hotel ne ai sa wa ku pa fa mai sa Pabang yo ma alo pa tele tu la uso ma le to maftanga mai Samoa yo lo fa fio nga lu matsila ya ma sunga ya ma ai pe ya la ko ma wa markala o la wa ma wa mar poko ka ma lo ma nga mo konga ono ana nga lu nga if so swani wa ina le moto o le sika me fo le ngo le fifi la wa o la ku a menga le lua so ke ngo fo au fa ya ku la wa fifi la so se poko ke ngo fo au ka wo fa mai o le poko ma Aula tala. O sila fier ko o ma. Ia vai de ola longa mera wodi ere o la episi fa inga. Ele lo ale ku me ya ka we fa ka o ku. Ele lo o me wa sili ko le fifi ya.
wa lua o aso foi ko pa fuli pokle me e vai lu pe maxila se su ese poco a juega ya de ako e wo su nga kinge fa benga kinge nga kasi al poco leva ngol poco spea mau ai na ai de urupopo ya ele umara mena la ka koso o me sili le fa fonga loia se ka koso su ea po ile fa nga ngai poco spea le o mau ia wa alo roka saula e kulka pa le fa ia e yang kulka pa a fa me le kofa lu atu no fa ngai po tu ko le ai Then ako ay mau ay. May le mo interrogation na. So vai mai na fa karang ya wa yo Ako ngai wa ka penga ures. Ia sa ro fa sko ngo pari po la le titia fa kama fo. O ya le fionga le alo mali. O kitu nge sko ngo pari. Ya tawa. Oi le farkali malo o le motongo faku. Pari fa mole. E lua po a kuli o mo po maxi. Le skulia. Ala ka mai le spe poco la ia pe e lo fa pico ia. E ai la. Ya sila ya. E la ma fuanga. O lo tal tonunga. Leanga o le te ia maua ko i masina. E ma bang sufali fai ma fai se fa karanga o le leo sila. Po ana me ia. Alo. Ya ai ma lo de. Ba ko ma fa ko nga yuso no pa ko nge fiaf. O la utal. I America. O le matua lo fangia o lo sunga soli. O le sunga foi le loia. O te uru fale aku ko ngo fale o na inisio ai nga isiaru. So le ole fa pe wa yo fa pe mai a ku ve ku ngo sauni ku sa fa pe o se bu ile sauni la malanga po le ale mi. Alo ke la ku no ya ya. O i malaka. Ia. Sa. O le matua lo fangia lo sunga o ia. Sawa. Wa sa ngo fo ele pule asiata. Fa pe nga fo sa mo. Le se kala fo le la ka ka ngo upusa. Mali. Ila foi ferro isa mo me foi sa uye me se fa pokonga foi sa uye. E o mai ala ko fa kai foi ele. Yes. Sunga iloi. Ele mangingo male fam kalenga foi o kula fongo me fa penga. Pe o falo kelinga foi la ko mamra. Ia mai loi me la kukupu. O kero ngi ka ka kalgo mai kia. Pe wala nga mai ka winga o ka ko pokala mo foi le wa aso ia nga falo ngalo ngo me fa penga. Ai li ropo ya wa ko ke pasa ku mo ka ke lo. Wa o lo ka la lo le ngo man fui fo lo ka la mo menga ai fenkanga la ko mamlo me ke wa ke nge wo poto to wa wo to ya e wo vai fo ia falling. Ia ke va la fama ia o se ke mo fra o fa ngo ya sa. No yo e su lo ia fa ngo sa. Ia ka fi wo fa ia le ia wa lo su nga le lo ia ka yo ka me ka fi lo ia ko ia. Ma se pala sunga wala nga PacificEzy ele ko se aulo ia nga pa me fa kai fo nga wali singa me wo lo samo e se ko ke lo samo ku ka ia le po kalmo fongi e o se bo mo o la sila wala nga o wali America Australia fo i ma di usila o me so tatou te fa pe nga fo samo o me la le mari e ke wa PacificEzy o mo samo ele mo ko pe fongi fa ka wa ia ya tara me fa penga PacificEzy fa perpele le ya tara samo e fa ka ri poka tala fai yo foi ko o so foi mala vale le me muli ale lo fa ka ko so mala vale lo ba ko mai le ko inga lunga le botia e ba ku asi ko inga e mali oi malo so fuori ya ko yo so mala ko le ka ko foi wa ka un fongi e ya ko ai ke no fa ko se va fe ka ya mor ko poka pa ka ya ku ya sia kam saungi mor ko poka o poka lo ka oi ke maka foi o ngame fa mai oi ai os mo lang fa ngo kengi saku mai ele misi e fa akau la va ya funga nge ya tarale ko ingo ia ke la ile fa kar kali mai la sunga tatou uma mai lo yo si ole tala le se fa tu la fa talo fa tu e ne vai le va po wai po inga i loa ye mau le fu wa le ngi we ngai fa le fu wo so mai lunga ai wa ku le ia de fa nga we nga ai talo fa tu tatou so se fa tu la tala le so sauri langa le mai mo mai ia to te leo
iai nisi e faigaluega le malo California failau tala lea ma faʻasoa ma le tuafine o le igoa le eva ma Yohani pani fatulau tala le leu ke faisoo ai luga le program but ua matou feiloaʻi ma nai sisters nei e faigaluega le malo i California ia o igoa eva ga ai ai le suafa saʻoā ia lae ona o tulaga foʻi o le suppressing o tulaga i galuega na ma faʻasoa ma le tuafine lea le pō lea e keu famai e kea our palangi, my palangi friends love listening ile sunga ya sauni ma il tatu fasoa me se ele fa pe tatu te feselu ai e ka ua le acknowledge o nga luenga le skanga kala fai o fa ko o upulanga o pick upinga o fa mai my palangi friend o nga kuno palangi friend e fa long o malo ka ko maram tula oh yes asiat so o man yo fo yo fai ma pai linko i temi o conversations le sa no so sunga sauni ma tatu faso e yai ka ngaka lai America when I mean America o ke o karangoa ku au unemployed o ro ke karangoa i kamali ko fa finge fa le kua makausi o alo makama fa nga ur ka ku ngui o e fai nga ruenga le malo o le si fa tua en olona to olua ole attorney general ai matua foi le momoli mai e ka kaunga o fa le o tu fa taile o lana o life mai momoli ko mak fa kai i sunga le loia o le wealth of knowledge Malaysia vaenga pa mai le la tutala o lo fa mani no ino se mata upu pe fallinga mai e confuse le mafau fa ai kango breakdown ile nga ngana fa fa ngo fie o nga mala marka nga kai lipi lo si kula fong e matua mana ile so mo wala le vangorngi e tau te faso ia nga tele ia ma fa fita ia na i tatu wo pa tu sa fo yo lau faso malo ai te wisi vanga te fisa no le vai tulanga le on tatu wo le tatu isi le avan e langona le fatauva la tofo yo lo fia mai fo nei fatanonga ona tulanga fo i mata o polo fatanoina paula vala uia faupopo i vi ali e lo se vinga Moses ai faftai lava mo mo le mafau mai fo faftai fo ile sai malanga atu mo le lava no felo e mai lato le fo isa fa leo mai fo isa lato langona faftai ai langona lava fatava fai ma vi ingo le tu fai ma vi ingo le tu o le winga le na o se famanu yanga fo to have you on the show o lua uma ole sunga ya le ataua le toi tau faafuluina pe ia ona o leva ngo ula kiki mai fo ia mo muli ka i media o ka faalungo sofa manufui ka ke sa mo lai ia o se fifianga ia dia to sit next to o veterans o se upu fo ile le lawi o tulanga o fasala longa io ia me se foi la o se famanu yanga fo le maua ole sunga ya sauni ia e runga ma orka pokala mere o rua sa ngi ele con kala ke fo la ia ele tanto por kalame o le tanto wo lo e te lua tau mai o le faisi o tama i vai vainga ono lo misi alofa ma lo nga wa lofa ala i loa lava le fionga le fonga pitalai e tau mafa manino mai le tu langa wa tu wa iai ese fake page ni tua inga le popoi po alava ma le fa pe mai ai o le mautole sunga fong fitalai tu lo fo pra fong fitalai le sa tu la mai se tasi o fa la vela fo ile na raid leo matulang fa bena la lo i social media ya una ia mala take on o le fato ama wa se no ta ilo so fina ngalo lo sunga lo ia fa pe le sunga le eto ia uia ala i loa le sunga fong fikalai e tau tali de vaenga lea tu sa fo ipe fa pe o mention mai longa lona to finga fa fonga fitalai se o ngei me o fake page la a tili ai na fia ma tau tia ai mai se au tau fa le anga ma ona ole o pe o falling me o tali ai ia ma tatu so fina ngalo lo sunga lo ia ona so fo ile ma sunga le ato ia vatai siata ia te ia la loa le fianga le fonga fitalai I never heard of a speaker of the House of any Democratic
government responds to this fake page. And I understand some of the reasons are, well, I protected el malo. Mankua pillars, the 3 pillars of any democratic country. First, ole palemenge, lua, ole executive. Palemenge le fonga whekalai. Le head nga ole parliament, he is the head of the parliament. Lua ole executive le head le palemia. Malilonga kolo. Ole judiciary le head le chief justice. O pillars ngai. O kangaka o institutions ngai, this is the role of the police. Whenever there's an attack to any democracy, especially with these pillars, police will have to stand up and defend. Ele kau saule fonga whekalai e kali. Because on top of o pillars ngai kolo, le sau whai e le head of state. O le head of state le nga ke saingia kula fonga o le kamiwa umainga deliberate ma fe faʻasoa I kongon mau ka fonga. A kako mafau ngai. O longa winga wale sefe head of these pillars of our democracy I le ngaluenga leo fai. You know, with all due respect to the police and the institutions of enforcement. Afa pea nga yengi allocations nga afia I le mauka fo ele fonga whekalai. Where are the police? Afa pea fo ilanga yengi allocations nga afia I le suwafa le fonga whekalai. Manga kua. The person who's holding the title now as a speaker, there will be a time he's not there anymore. But that title, we need to protect those titles because those are very fundamentals to our democracy. E olonga mama sangia ia titles ngai, our democracy will become a laughing stock. And the laws made by our government, it means nothing. The piece of paper like usi e lunga means nothing. O kua aku, o le aka ko va aia I soli ngā kula fongo civil unrest. And that's my concern. Because it's not only my concern as a person with the legal background, but my concern as a civil person in our society. So, okay, kau mafau pe yengi issues fa pe masangi nga sa wele fong whekalai aveng isila mos whakekainga. E sa waikali. Because on mea sa oasa ka kaunga through the parliamentary service, o la koe kaunga ave se la ko whasea I leo. Who are these people attacking le head o le palemenge? And that is where the police will do the investigations. E le kau a fio mai fo le fonga whekalai lalo e whaisanga whamakalanga. E ka kau foinga yengi lo ia. E advice inga le fonga whekalai. Manga kua le isu renga kupu le kako whainga paloka. One of the decisions lenga I whamasingo inga malanga ko ingi e whaile ia whawhika uli foinga kupu le leo ako le siwa inga whakauko. E iai le decision nga whaia whamasingo, anga iai le kalosanga whamasingo. Ua kakau o nga iai ngilo ia, e advising the head of state. Because e ngai New Zealand, our Governor General, e le ngaka o ka ngaka iai military background, lo ia, o la kounga e whaukua inga le Governor General New Zealand. Because e le wha peo lai sao whaikangaka nge I lunga o kiuke, I lunga o kofi nge, with a perfect knowledge. You need to have an advice from those in order for you to make a decisions. Because your decision has a huge impact all the way down to and we are talking about tulafono. So e kake langonga whangongo pe au ka aiwa ka o mai lalo I la ko o holdinga ia positions ngai al e kau kalime o le winga la ai sau noa ia li ataua pe a o tau tutuli antu lo finanga ai se matanga luenga I tatau ona tutu e fai matali ta o ta fatolu nei te tele o fai ngā malo e kāringa le ngoa ka ulelia marikua ia se o le makanga luenga o leo ai e tau whaala tu I se tu ai ngā tu o lalo po se whaasea ale ofisa lava ia o le fonga whikalai, not the fonga whikalai. Ai amatu ala fo ilanga ia whailau kusi me pena. Whapea angul makanga ruenga o leo. So le, o le ua afia le mauka o le fonga whikalai, o le pule o le isi pauku koa.
Yeah. O mai pui fai se ko press release o press conference o pes. Is that what we're supposed to be? Ole kulanga konguanga konga ye inge New Zealand because ia ka ko Samoa ye institutions la ko keda inga ia intelligence informations. Pela inge New Zealand ole New Zealand Secret Intelligence Service. Or institutions here you can't even see them appear in front of the public. But ola ko nga luenga maleo. Ola ko keda inga ia intelligence e fai leo. We receive some informations e ongo afia ai ia fonfekalai o palmia mai la ko lunga. Please act. We don't want to deal with it. Inga ke o compromise le ma ko luenga. Ke iwa iloa kanga ka ma ko le mo ke ko keda mai intelligence. But e ka kaunga ko act before it comes up. O ko inga institutions for inga ka kaunga vai Samoa mo le lumangai. Especially technology, it becomes a bullet. E ka ke le lole laku. Because intelligence e mawai le vangoa I la ko enforcinga ia tulafono, and I'm talking specifically about police. When you have good intelligence information, or mafai e kango e build strategy, how are you going to defend and protect ia kanga ko le kungu before ai le kangu mele mafofo kanga ka le anga fa kangu. And that's also protecting the integrity of institutions lenga o kalango mo kwai. Le parliamentary service, le fiong al fong fekalai. The Prime Minister's office, le fiong al palimia o ia o le head of executive, ma le judiciary. Ele sefe lo pillars ngekol. How are they going to do and make tough decisions for the best interest of the majority? Otherwise, ole a whaapea, o ke fefe whaile whai unga onga lo ke whaalonga koe kaka le kama whai e whaau o mai le hurt, ma le hāmilo ia o malo aing. And o ingala a maka iloanga expose le corrupt. Because we will start pushing and penetrate ia government. Pe ol mele o le inga, I think o le makanga ko sanga ngi, nga highlight mai e New Zealand. China has been trying to infiltrate Tien Malong New Zealand through influencing politics. Ole lucky long New Zealand because their secret intelligence service were proactively gather intelligence. Ole nga mawai, o isi kanga ka fai pisingisi o mai New Zealand. Le kam fai influence politicians. And who are the politicians? They are lawmakers. Ava pengila influence politicians ai ka ngofi fai ia kula fongo e falling sala falafa. Mo se fa ka inga. O longo winga falling ai ka ko kula falling sala falafa ia le. Because o kula fongo e kai dai ka ko. Ava pengila e faingi me se fa sala falafa. Ai fa pe ko kanga kai manga e fa sa. O ngawe solir kula fongo. Ai va ku yo le ko. Ai fa pe ko o la sa o longo kula fongo fa sala falafa ka ko. So it's very important for us to understand the impact, especially our leaders, our political leaders. Malako fingal wengo lo kom fai fa kangu. Malo fa tai lo suga liloia. Leiataua. Okay, le wa cover ya le kaupule sunga le liloia. Okay kango idola pi male sasachi. Langa e kasi al ola pi. Kasi le ola pi male toa. Kasi sasachi. Le ola pi mo denga mo le banga la ko fayem ka pule nga ia finga winga swinga le malo. Yeah. Nga suilo le malo. Me ilo le ola pi nga. Kama muanga. Mo ka kore ko farongo le ola pi nga langa ia pe langa ia mission o le South Sosangi mai le SSIT swinga le malo. Nga fanga mai lola ia le laka mai. Le ola pi mo tole ia ngai. Longo winga la. Aiela baanga le ngoso mai manga e ola pi. Lela le fake page le ngos mai ola pi ya oso mai lo mole. Baanga le SSIT. Maka li fa le SSIT. O lo ke na chese nga ma ko lenga. Lenga saungi le fenga nga lo fakas mo ola pi ka swingo le malo. Lenga place kenge ia ngamla u apet I know ya asu place kenge ya globally. What is SSIG? Ole Samoa Solidarity International Group. Ose group kam fai kufakas. Yeah. Mo me lua me nga lenga fai SSIG. Okay. Ole swingo fai ngamalo. Ma vese kula fongo le lua o bar. Yeah, TRA 2008.
Pauanga me ngareng fai le SSIG. Le la wa kula mai le wa achieve le 5% le 5%. Wa suil fai ngamalo. Mei o la pi. Ai saulo lalo le SSIG fa kalila le kaimi suil kula fongo le. Ai o le la fe so fi mengele ba angale. O kau abele ngole. El company attack le SSIG. So the SSIG OLP le ka ke vai ngai, so that's the fake one. The fake one nga. And it happens to be a form APPH. Ka ko veia pa ki PHRPP lo la tu tantunung. PHRPP fala. Okay. So se va nga la bala fala bela e fole SSIG le sau. Fa penga fo. Ya makodi ele okoe function le SSIG kaminge. Okay. Ole put in rest, ole fa malo longa le SSIG. Onga ole wo ku aku fa nga malo e fa ka ngoinga ia singi fa mo inga ia. A mesa singi mun budi le ole be se pula fongo le lua fe malbar. O longa winga la. Ele ka nga isi si e kalifua i mei, o mei o me fa supporters. Ia. O mei o me fa supporters. Ia e fa ngo ela pe sa ngole ia le fengo le sungo le loia. Ele ka nga fia ila ia a mesa ia le top rank le ka ko fa nga malo. Lono winga la ole me te tauna iai whaafetailanga o la ua tali whaitau le whionga le il fōwhitalai, which is o lo i lalo fo ia tūlanga o lana ia te tau ai ia ai fo i onga wa apasi whonga whikalai. Ona o le ala iai le la pepe o le mele sa ungoai le sunga le luia. O le leo a apa mai o ila tau e puipui ar kula whonga puipui o ofisa ngai. Te tau mai a jau, te tau na whaile press conference a o tato iai na toe o le isi isu. O ma le press conference nei a le sunga le li komisina. O wha longo atu. Pe tau wa afia mai la yan maka upura. Na afea la na saunoanga i se raid i vai vasi. Ma afea la na saunoanga se maua kongia li ma se li ngarafi lungo le faa. Yeah. Ai ngo fa kali lo inga pe sungu ia ilo sesi se fai vesili le vesili le. O le moka la nga fonfekala. E pei ona tau wanginga soro mai. Peita. Elisi se o ka ko media sa mo na fie se vesili fa pena. Tai lo te ua mo misi ya ula fa longo ar kiripi le sa uma wa le ise me fa pea. O le melana le ala ina pe vesili lo mo lo. E pe folinga mai la na mafuanga le vesili ngia. O la fo ya wo believe le kuskala. It's a fake news. E pe folinga mai wa mafuanga le vesili ngia. They already knew. A waste of time le vesili for a fake. However, au te loe te tau le positions ale whionga le komisina ma la tumtanga luenga ina ia puipuia se tasi o poutu toa o whainga malo le kilia peo le ingoa o le whonwhikalai. Le ia uia, it's a very undemocratic thing pe afa pe ele ova ai le ka u o le position. Afa pe yengi la ko fai ki onga le kangaka le holding all positions. Leave it until that person is not there anymore. It's the title. It's the integral of all the institutions they represent for ele kamali. Saka kau inga fau kua I leo. With all due respect, we do not recommend e whaama masangia la wafionga. Leave it to us. Yes. That is our job. But o I ka ke kau mafau fau, how are we operating? How are we operating as a democratic country with 3 pillars, with a law enforcement agency, and now it's like they're not agree with the other side? Ole me interested ai kia o issues ngai. O ngai New Zealand. Pa penga fo I Australia, democracy is about peke agree le kangakala wa yo. Too bad. Because that person was voted by the majority. Ave mas whakika inga le elections a perkangia nga umaku ngeia. Nga malo le leipa perkangia. Ia lenka ko va aia kwa, I saw it on the TV. Nga sa vali fa kasi mai le pale mia mua perkangia nga ye. Mat pale mia fo le kai mingi. So it's like that's how you hand over power. And public servants or the public service, they have to serve those who are in those positions now. In the office. Because they can maintain the neutrality of public service, include for law enforcement. Pe foi la inga New Zealand. Ki nga le agree le komisinga o leo New Zealand ile approach al national. He has no choice. Too bad. But e ke lo me mali inga New Zealand. O le kokongi o le komisinga o leo New Zealand. E ke le ngal o kongi par mi New Zealand.
Really? Valu se lau afe le kongi ole komisinga ngi usila ile kausanga. Ko kongi o laksen na wel kamingi la ko alunga inunga le lima se lau afe mo kupu. So it's like 300 plus. And that is democracy. Because e kakaunga avere fa mo mua ya ila ko pretty much o kangaka ngi le fa ya le dirty work on the ground. And ale e kangaka ye le se felunga. And yeah, if we take it to the context of Samoa, that is where corrupt visibly come up. Because all over Apirka Kalila, Kilir Kongile Nunga, Yamakalong, or Falong Le Nunga. Eh. Mana ya chere na be wo mai. Ya, e ka o kele. Mai kele mele o punga pe sauni. O mele o title kanaka. Na mesa ole ke mo kwanga al finga ngo po fasi leva ngo fa ngo finga ngo fai kongole. O ele finga ngo fa nginga skasho fai pule. O ngo fo. Pe mara velo kamo ko pule ai ke o se Ja. nga fa langi ai ngo fo kalai. E fa langi e fa mai. E po io e po io ngo fo. Ja. Ole taua. Ma ia tele vai nga fa pulaina lau songa le loia. Longo winga e kakau ya oi o skangaka fainga wenga. E ke ava ma e aloa ia. Onga ole kulanga, ole title. The person that's wearing the title peke le agree le ke sa ngoma ye pe o ke fia fakeka inga tulau la fa ngaska ko par mio ye ke mi pe ke fia ia me pe ke le fia ia me personally I fai o oe o lau kiu ke malau top title e ke lipoki ma e aunga ma e fa maongi a nga il palmia tuso o le mera nga ke la ko fai ke le la ko ke fili la nga le nga ile o kuila e pa ile o fia me ele oi Sa o lela so ngonga. I learned this coming o yele Navy and New Zealand. Ko kelo maoli le fia le crown, which is the government. Kamila fa parade. You have no choice but you have to salute. O lau fa alo alonga yo. Kusala peke fa mai ke le fia o lau view fa personal or lau view fa indigenous person. You o lau wasi inunga lo lima la e kango serve. Kanga kala my yer kai mi role o vai kanga kai because interesting ya ule term there. Long live the king. It's not the person. It's the title. the title Ol me vainga e vai le transitions lenga ka ko vai ko kai mi nga sui mai ya yer kupo perkangia ya it's a pic ya mai masiofo mai ya salesa mai esa peka sales it's very formal. Because it's pretty much up to whaangifonga le hold el democracy. Because ele ei lo se respect inunga I titles ngi. Ele ilalo. Esa oi lo le fionga ya kupua. Kupura efi le kama inga. Ngo attendi langa pepa nga fai ngi usile lua fema le ongo. Alo ke kai le navy. Nga saula kupua fai langa pepa kai le city. O le title lo le pepa. Samoa land and title to jurisprudence. Kami kongo mangko lo fa leongo lo fa lima sa inme sa ko pukonga le right le ko pukonga sa la ko po ki liver pepa ke mangko sa le polo fesa konga nga fisiri ya ko po. How come Samoa never have issues like Tonga and Fiji? America la ko po because of our matai system. Our matai system is holding our democratic system including our Christian values. Melo malkala kupua. But as Samoan, we also understand. O lima nga si ia inunga oe nga wako fia oe whamakai. O lima fo inga kongia oilan. Pe awha pia le inga e kangoe. E ba ai kanga kangi. E saule respect mai lunga. Pe awha pia fo le lako respect ilalo. Mangkua le kako wha Samoa. O suli e ko fia makai. yeah Po o le a le kele o le oamal kama o ainga ila aso. E sa whawhai ia suli. Sa ili po ai ole a waka kaunga vele so fa makai. Ole kangaka fo ile makai. Ele ka kaunga makai puli sawa. E fa penga fo ila ka ko kai ka ile ka ko ku. And that's why a unique your democracy is Samoa. It's very unique. We have all the tools to solve issues in Samoa. But sometimes we only look at the tools that fit ile agenda ar kangaka ko kas. le lau e sau no le vaenga le nei o mana ye te le ale fa tupu mana tu ole ata to me ia ilo ile si issue
le issue le maliu mai o si leo sa tini le na maliu mai nei se fa'alavelave le fioaga o fasitouutaua pisa ai ma tele ai upu matala felanu lanua'i ai finagalo ona o le ua umanatua ai lau saunoaga o le ua lagalagā la finagalo ona o le mea ua tupu te loana ua e manino le tulafono lona fa'amaninoina e le fa'aupegaiga malu o le malo pe a o respond i tulaga tau domestic violence se'i vaga na oni raid fo'i o fala'au fa'asaina ae o lea fo'i fa'atagaga na ko orua kanga lea la ko ke e authorize la tu te saingia mai se fa'aogaiga o weapons i lalo le tulafono mua le minister o leo lua o lo sili o le la o langa mana tualanga e ka ke fiwe kau fa make sense ko giki le make sense woti tulo maliu tangata mua na fuai lo na o le follow up le ai tu maliu mai malo na lua o vaenga la ye lua te fisili atu fa lo tele ai o le mele i lo mafo fauli atu o Sauni anga le o ki ngei e pengia minga walua ai tangata mali liu e le fōringa mai e whaakanga loa leo e o ma upenga. Lenga o ai loa i los whainga muni o aku mau ai loa ma le tangata le tangata valeina tangata e tu o lua. Mana tua mai ma liur ka mua li poki e rongo o lua i o ma le ainga o woki o nga olfanga la au manosi. Ai o aku ai ainga i leo i ko koru ma whaka i leise a ona o laisa pela me le tulafono i le te tauna wha upenga ina. Oki mai ai malesi ka koru ngana whaingofie. Yep. Ma liu mai pe oti mai e pengi a minga i walua kangaka. Whako asangi roa ma lea upenga i o. O le winga lau tala. O le ku ai ngā whao ngā inga o le ku ai ngā kulafo. Se whapopo ku sisi mea le apenga Sauni. Hei. O le o ka o e sa ko whanoloko whape domestic violence lenga. Hei. Iso e mea. A mo melenga kupu. Se domestic violence po se homicide. Ia. O le singa me le o le whai ma whamai le vanga le o domestic violence o whai ia weapons. Whai ia me o whanga penga. That's a good one. Alfa siri la. E la me whai le homicide. Walanga ese fasio kangaka ese le pisa fo le wa la ka o sa wa inga ia whanga uma. Tuli. Ese ma me lo i la ko konga. A me nga fokai se fa popo lo ngole pengare. Ya, sa uia so fina ngalo amon bolelo so lo. E la ngona fa no i fa fitauli fo i wa tula i mai Samoa. Mai va toi fo i le fa mai senga i le sunga ya penia mina malona inga mai se la voi la to lo afia. E va pe fo i le matanga luenga o leo wai e mo ia o ia e me tupu i tonu o whalwhainga luenga. Ea fia i fo i la tau o malamalama fo i lea uso ma lea fo i au auna sa ngalua i tonu o matanga luenga. Ia lea ngata fo i lea. O le malo, ona o whaafita uli whapene. O lea sa o mawaina mai alua whatanoanga ma le uso fo mai Amerika. Lea sa alua tala noa i le tangata waleina o Trump. Lua vai aso mulmuri ai. Resign. The director of Secret Service America. Why? Because she failed to protect Donald Trump. And why Donald Trump? He's a politician. E kukusa lava le gravity o le melenga kupu i Amerika. Ma le melo mali wai pengi aminga. With all due respect, i le makanga luenga o leo. This kind of event justify kongi solo. Because if I laukala, no leader will ever want things like this to happen while they are on watch. Ila uia experience family keli a fa peangi yese me kupu o lenga ekiuke. Or justify ai you failed lo kiuke. Se avela sa fa makalanga le melenga lenga o leo le I fa openga inga pe lenga sa ngoi le yakau. It's a homicide. And no homicide in New Zealand. E sa vali leo va pea le la uso kun mako pesenga sa vali mele fafo. Like e ke le your issue asiaka va pe fola fiona ali yakau. Onga we heard before and they still saying it.
we don't want to be colonized again. E. And o yo nganga le tu le ka kiengi Samoa le fanga. Do we have gun manufacturing companies in Samoa? No. Do we have gun shops? No. O fea la yo mai fanga ngi. A o le skala. No. O le process le skala I fanga i New Zealand. It's very rigor. E ke alaku e whailo lai senge, e ka kaunga iso lai senge mawhainga e pose singa se whanga. Ai o le whainga whaila ngā lai senge e ke alu lo fiso leo leo. E yaila leo leo e wako siaki lo whale, siaki le mea kua ia u whanga. E ke le whapea whaila leo leo, ngat whakua le kona ngan. E ka kaunga ye, I have friends I whawhinga luanga, they have guns at home, and they have, because e ke lo inga kaka lei le whanga. E yailanga lai senge the gun license. But it's for hunting. Ai o le fe wa I whapea whangangi, ia ke au. E pa ule ulo le la au le official leo leo, ongo le lako strategy le meanga o e awhangi, e arrest le nga fasio kia le nga maliu mua mua. Koe pa ule ulo la au, I le makanga luenga o kiuke. E. They are the one who guard the border. E whawhewhea nga o fia kongi I whangai kokong. Mangua le fionga I le komisinga leo leo le sa iai mua mua. Le sa onga kamawhai e kōle amnesty I whanga. Au le whewa ia whangangi le float solongi weapons I Kongo Samoa. So we were talking about like 60 plus years ago, we don't want any colonial powers to come and control us. But now we kick out ia kangaka sa controllinga ia le kungu. Alinka ka ngofi keep weapons. Se ia vela sa ia va ai I le kulanga la le va pe fa au penga leo leo. O fel ka kwangu. O fel ka ko fa kelisiang. I hope and wish there will be no time in my living life o ke whaalongo ai wa whaau penga leo leo Samoa as just a normal part of their job. Ongo le ngei mafuanga. Who's your target? A whapengi lela we mafu whaula a whaau penga ia leo leo Samoa, even though they are for criminals, but whawhewhengi ia ke ua se le mea lue le pulu. Mawawawawila yasola ia I whainga ngu. And I think o le impact leo ke lo tulafono le nga whasu ia I whainga malo mua mua. Leo o makungi. Ongo ko mawhai e koso mai whainga ngu. E Holden malo instead. O le malo e kua I whainga ngu. Ei. Ia o I was hoping le la whanga voi le nga yeli melenga kupu. O le pule ngu. Nga ua whaalongo lo I mengi. Me I lo le pule ngu. Kalo le whonga ngu. Au mai kangakangi, a le au mainga. O le punu ngu ulai alo e ave intao li leo leo. Cho block, o le I le whale lea, e relate fo I le ainga lea, o la e mau ke loa iai whanga. Le la ao le ngu mau ke mga o mia le lango leo leo, le la ao le ngu, e ave le whiau le ainga. If not, hand over leo leo. And that's how we gather intelligence informations. E pio rele strategy, how are you going to make sure e sefe uma le troops leo e arrest le kangaka lea? And e saka kauvulanga yeng kangaka ofu savilia leo leo. Ni kangaka o lae a keda inga ma intelligence. O la konga sa kaunga o mua vai. E scout le area. O feo yele I leo nganga le whanga. Nga vili maila ia lea. It's not safe. It's not safe. Abort le operations. Ai lea ngila wa kula mai. O nga kupu mai lon mele Samoa ma fau le director ale Secret Service America. Nga umanga nga ku ifesili ele parlemenge America. Nga uma resign lo. I say because you feel guilt inside you. You feel. Yeah. Simple as that. Yeah. E ka ua kele. Walanga le whanga ka ua asiaka le processing mai leo e vili lo yesi o e kaunga baile le warrant baile le bingska po Luis. Maloisi ele finka nga me e sanga lingo o e faianga mai fa le purple agreement ai fa pe mu mai Yes. ai all strike ai ko ai lo fa mai e ka kau o ngalo la merenga le finga lo foi telefone fa fa no bingska fa no lo yesi a me se lo fa kanga ngan mele la fa a fa ko ke finga mele so le pe lo pone a kule pe fengo fe la se o le lo sa gusi e sa ola sa no nga le anta wala nga ata to tiro sa o le nga to no mi tau
O le mtua le mana ia. Yeah. O le mkale, wako alua ka ua maliliu. Awa ele mafai fo ina tanto eliminatinga le maliu o skamaloa le nga maliu mua. Yeah. Wa ika ko sasalu kele anga i sakingi. Ai fa to na ia ile anga i fo pele mamae marfanga ora fo makwa mafakia. Alo winga na le na fatura utalo kwa sa ole uto fa tupu manatu. Ole homicide le mele wa le uto le mai. Awala nga pe ole kau alo mai ala le mai nga ole domestic violence. A ole nga oki tulo maliu le tangata. Ole sila vai nga fo i pe na mali e lau sau no. Wa ula song fu. Ola por kala mea na matua i leo kele alo fa yako. Wa kau fa ma vai se sile mea. O maliu lau singia, lau saking. Yeah. Oi. Professionally la. Wa e feio. Of course. Ale fa ma vai kuli. Ele ka kele fa ka kali fa ma vai la fo ka ka lunga ko lo me ka fa. Alo winga le na le na fatula de tala. Ole me fa ila o kala ya a kongo le foi fa fonga mai ngisi foi o malo I va nga ye lunga le ka penge ka va pe fo ia fai pule ko a kelle o kanga ka palalang not only in New Zealand but Australia la o fesidi mai akia is it safe isa mo mo ke o makafawai remember our major industry is tourism o ko inga incident fa penge ise ku ula kiki sa ka o se paradise e va venga turn away ia kangaka mai leo e fa ka fa sa mo so man ko foi la le loma le fongo le chokom le fainga ya oktopa e ia pala langi nga siri mai ke o va songi le fa fainga lwen oh what happened in Samoa the king is not safe o va ku yang o fai ya na that is just a scrape every country there's issues in every country but e le expectations akangaka ingei not only just Samoan pa o kanga kelong Samoa foi. Afa pe manga o yo ngia kung o laisefi. O ya kung o Pacifica. E ka ke mafau fau foi la le finga malo le kaimingi. What are you doing? Absolutely. Ole ale ko you know afa pengi lo maliu le sa o le foi sa ka o official malo o malu malo. O lo maliu while you are on your watch. Ole alo fa yung ole fa kaimingi. Are you waiting until ua amaka fo inga salu ilalo ka peka ia issues? O ole la ko ka ngofi ka ua ku kangaka. We are capable of making decisions regardless how tough and hard they are. So le e paunga sa uia fa popo fo inga leonga o ko inga issue fa pengi ele o ole au kirkilo ku masila fo ia kai ka yo isi ku unmela ku pul Pacific. Ole tulanga le mcha pule pol fa upenga ina leo pele wala nga tau. Ole aso fina nga lo wala nga le u sa no sunga luya e mama wa de ka wa va veo na pasia le nantu inga le aso fina nga lo le eto. Okay, awai le kuranga nga le ka fa upenga nga la le process yes. Ale lo fa o fa upenga le me ka wai. Se kere me la fa ke fa mai langa ele ya mama la le process ele ka fa swinga. Yes. Ele mo mi swinga. Ola ele fa kulanga. Em fa o fa o penga le ele me ka wai mo me la ku puma. Ele fa pela la fa se kula fo fo ele ka fa kanga. Already la ele me. Sa nganga fo ya sa ngengele imele tourism. Ila o mai ka wa sa kasi nge me sa kilo ye. Ese file mole o fo nganga o ai o ma pia la vai. O le mera le usang mo ko foi le mo ko kongo o menge e ko kupu kongo le o le ba mo kua e kongo kala loa ma fonga mo fuanga ma kua ngei wa e ke fiu ka milo ye pia o le file mo ye le se me pisa ya ngai fa o lai mai le o kupu foi wa kupu I me fe o ka e fe ngo finga mo longo winga ko nga bao o kala loa mo le ba mo kua e sao e ka vale le kupo me ia o falo foi ngele e sa nganga a komisinga fa mai ele I maua se me le ku kai me ia ele mpenga ku kas ko nga ba me e ku kai ka ula e ku kai falo ka ngaka mau o loa mo ka kai kupe e ma fai nga pui nga e fai nga pui ku ka nga me ia
Ko sa ke lo le kau kali mai fa ngale vai aku oi Colombia ma. Ko sa le pe fo ringa mai tau a mai le manatu na wa vai I mei mai Mexico ma ia o pe o no tua ma a tanto ele ai ora eu sen kongor kaula ngani Kuson mele ke lo inga pa fa ele o lo funga nge ele o isma fo kanga lo ole kuka e pia ki liva o ngakule kaka ko ku fam fa so lo ala mo foi mkanga lo ngalo lo ba ai e fa lo ngai I kongola por kaula o lo ke vai e fa lo longa e ku ku ya for ranger ma ka vale le leila ango siringia wa so wa ke pase ko o ka vale la vai e ku sa ofisili la po la po afa mai o le pese fongo fo le la uli kele me a me ka ko ki aso uma Pai so ma fongo. fai aso uma fongo o ke o fo la la leo ile le mai ka wingo o ka vale mo ngo fuanga fa pengi onga fai warranty search It all come down to me Leiataua bo vai lupe ma sunga lo ia ai e fai lau tala lea. It all come down to me leanga a fa pe o ia se masalo mianga ma se mole mau a se o lo kausu o lo tau e a fia ai sui komesinga e a fia ai sa menge sa oi vau menge mai la ukala lea ele mauanga mea e pasi e fa mo su ko nga ba no o le tali le na e fa file mo yo ka ko ma fo kera pa o le maua nga fa ele maua e mafua ele fia maua leanga o le yai masalo mianga o le yai masalo o le winga nga lo talanga e asa le faiva ai le asa masalo o le o mau o le wo yai mo li mau o sam sa informa leo o le la o ko kaukana le informa ma kau mai kuno o puanga inga fai sa mo e aisa pai e aisa la fai e aisa ia ai fa ku e fa si o mai kan kai o tele fa wa fa pe mai la lua defame ele se defame or kala le asa ma fai mai I'm just re-reporting it o le ala fo ila le no ta fai atu ma pe tau tu ia tu fa pe nei ta yo e ma fai nga fai se malo si anga e fe su ia ai se fai ngi su enga leanga ale ia la fa fenka ko fi su ma kor vai o la ir ka kala ngo for ma kor vai Ko se la ko fo ma ki. o la me la ki ngai fua nga o fua le i u kai nga ma me ia nga la fa pe ai wala fo ka lupi na te ila ia wa afia soro mai ala pe ia no fo ia e halu ma fa le mele ale mo le mau le al kamale langa ma fu ke lo o se mi lo ma fu fa o se kanga le kele ave se ir ma fu le fo me o panka o le amale langa sa fa nga le nga ke si le fia to nga tu langa ni he's got a wealth of knowledge the operations ma me langa nga isa o ke longa ka ko mai nga nga sa wa se ai o le si mele le ro ka umi tu langa le o ka fa longo ku ka kala ku isi ka kan ka fia ku nga fio isi o fa se ka ka me uma la o ka kala ku ala lo ka ke lo le si po le nga le o o le si po le nga le o ri e le masaro mia isa ku se marsa o se ka kala fi ko or fa le ku ka o me fole la ka ko fe nga la uri okay vai ese que lo menos ling apa oi sa mofo e nga apa al makeki inga apa menga e o inga apa saonga a le me inga apa ela fa pisingisi fa mo siaki siaki menga fa inga apa pe ala fa pisingisi siaki menga fa ela ko piliaki wa nga konga nga ku kais e fa ila utala le to e sa no le sunga le lo ye si tatu issue ai vai ngi ka nga kai le mo la tatu tala no nei la i va nga le tu lango fa la fa saina a va ai ngi kanga kai mo e mama wa man kanga kai kukangi aisa o kanga kai su e mai mama wa ma expose solo mai ora ku le ai la que le lo foi me kuka lipi wa le fa ko pe ki river taxis a foi le tu patwai a fai o le ai masalo mia mai kanga ka fai nga luenga le lei a fai e masalo mia mai ka fai nga luenga le lei ma o fisiri wala nga ile si vai nga no falo ngo ku le press conference sa no mai fa pe mai le
e lua ia ingredients le faonga ile fainga which is e fa masa nga komsinga ngo fa pela ele mau sa mo ai uma nga fa mai ia nga kai mo ko yes nga mau ia vai la au ia le faonga ile ku kai ngole methamphetamine ala winga le na fa ia tura utala la mau sa mo wai mafai ilalo le laisengi o le soifua manolo inga onga avaku ai mai se foi e lua ia vaenga o keilo em fainga vakua me le kong ele nga ko soifua manolo inga o fisa fakoanga i vai la au mo tulanga fa pena ile e mafai o ngala ko vakua ko inga vaenga i tonu fesili e inka ko senkis yes ale or fesili nga wai tau te ola e analyze ia meia or besidi e inka ko mai e ongo faia melia yes ore sika ko si o mala vale le kemingi kuno le kamaro le pharmacist o longa fai longa nga ale foi mo mais e querem shoki li fora o le flu e querem fa nga substitute tablets e fa nga le flu fa pela nga le shoki o le fa ka o mal o le situ langa tate vai wa e nanu da fai atu atatu bune tara no fala utili le sila vaenga me o le au va papa la we Samoa me o le au silo la we o le ale winga wa kele nga sele ingredients o ku ka o le singa tension le mele wala nga sala fai en usila mai singa o la mo me o Samoa a sioki la o me yesu ye ia mo suila i mo fonga o baila au me fa penga ele kuiti sa ole le winga na fa wai ke lo wa ro me fala ngu isi me le la ko ke ba ko le wa bakang sapa mai le na to ole fa nga se o me ye fa ile le isa ole ia te ona ia e puni ono fuale tu ai nga fa matalanga mana ai wa langa afa pe o sau no fo ila le sui par mia wa sau no nga na sui par mia na sau no ai ola wa wa nga o si Samoa ia le tulanga ole sau noanga ia ai tu atu mtanga wenga ole e faile la kukiuki ai pela on tatu tara no a fa pe o ia ile matenga e winga le mori mau ka mo Samuel ole solo mua mai kokongu lava i ka i ole le lanto faia fa onga ku lei ole ala o visidi la o ai e aru su e falenga ia kama foi lele afa pe o fale lele ku mai i la lor kamaringi mai o la lor mango o la langiu e ka mo mai o la respond mai le si le o la iro sa o la lor le mango o la lor kamaringi o le ma ko le ai la lor uru o i la lor uru o ko ke o foi o le ia so me foi ka ke mai ka wo ko le ka ke ka kupe o ovale isa e fuole kelo kupe ele penga bele bank longo winga wa papel fa ka kele fa nga le la mo we me yo le foi bank kupe e a fia ia la senge fal kupe sa mo ko nga me vapea especially a ngo le ia o kula fongo a ku uia like pe kaida ko ku kele like kulanga le AML anti-money laundry. Onga ikamingi ay la kumasaw ako kupele bank. FSCD. What's the source of the fund? Me finga le la inga ka fio file au mai o kupe mai faf. E over malis fulwa fe New Zealand. E leva pe fasanga. As long as you can justify the source of fund is legitimate. Yeah. Ava pe sa fa ka fale overseas ale ki sa man milionga. Ele se ya ma lo ka fie. E pauala o kala fai this is the statement sa fa kaulo fale overseas lo mo mai New Zealand fa penga foi la i Samoa o kupe ia le feo ai solo e saulo mai se source o lai it's a criminal proceeds e le mafai le bankinga la ko kanga fie e keu o ke le lo Samoa pe li poki banks ngai le regulator including the central bank because in New Zealand e kakawanga li poki every week on ngalbanga si o i banks e li poki po yengi funds o la e masalomia they are proceeds of crime ai e kulanga lenga kalango ngi
I vai la au I wo o ku Samoa. E whapenga whaingi New Zealand. E iai solo ephedrine, kami ngofenga longa le kiuke, e au mai I lalo laisengi ale makanga luenga o soifo malolo inga. Yeah. But, e iai lili miki o le quantity. E le mafai fo ilanga whapea mai laisengi e pe fia se fulu tons o le solo ephedrine le au mai. A le sia kia kunga se lau tons le mai. Na, e si se ele kiuke. E ka ofi. Mai le mawhainga releasinga. Ia ke au. O le hiva se fulu pasenge o loa ia wa feo ingi kong Samoa mai le available Samoa. If they are imported goods, o le makanga luenga o kiuke lauke vainga. O lako because e blame for leo isi kaimi. Ao e loa ai. O whainanga luenga o kiuke, po o le infiltrate leo kiuke release meange. Ma na yor mele wa sa no wala kan tasi le matanga ruenga le silence lava fo. E pe e fai ama makuasa malala official leo. Ai kasi le makanga ruenga o le makua silence. Ai tasi le matanga ruenga wa o fai to le sa o ko. Si to si sila ai fanga ya lava. O fanga ya tatu sa mo le na mawa. Kasi au la li. Ena raid time fo o komisina ia iken kaio. Si sila lan tatu. Alena manino I o saunoanga ai foi. O manino saunoanga ale komisina na lela au pa au. E kawama mai kama umi lai wala em fainga lai senge I la loa inga o pistols la ye le kama e matua so tulafono ele faina fa arvisi e fa fenga sa o ko ngi fanga ko. O la ofisilinga because e ka kaunga a mava fowingi. E ka kaunga nga o mai fanga ko kongo lai le lai senge. Like this is the New Zealand process. E ke sau malau fanga. Wa umanga nga vakwe e leo New Zealand ia le document. E mawhainga ka ngo import mai kong. E siaki mala fanga ngi pe match ia serial number ia lungo fanga. Ma serial number le lungo document. Nga e sau lola ia le ka kaunga e alu e whaila senge pe afa pe le ia sau la senge ia mai fanga. Because afa pe ngi le se la senge. E sis lau fanga le mawhainga mai kua. And then afa pe o lau reason nga mai ele fanga was not legitimate. E iai le kaimi e siaki e leo lo fale. And they're going to prosecute ia oi onga you were in possession of prohibited items. Yeah, well, Afa pe ko inga whangangi ngi Samoa. Manga kua fo ila le pora Samoa o le ocean. Nga ku se si iku kuila e kongi mai le si ku catch. O se sira ko ka mai fanga le ato. It was through the border. A vela le winga na le tati fai ato walanga a tu pe anta o fanane. Le utatu tala no fo ime o Seleni Leiataua e kau avekiu o le upumon a fai fo e fapi o par ka kala ko ia ko ai ka fo iko ko tulo e o lo fai nga nga fa mauni fa tupe ai anta u ia fa pe fo la ia se ko ngeki ko ele fai ka le kiringi ngongi fo kupe to e fo I mai fanga ngai ma tulo le fa fonga le tulo ai ele tulafono la fai Samoa e avele voucher se la ukala ia o ele ila ufanga le sengi e ke sa ko mo moli me ai mo lo bacha se la ukala E ele me pare la ka fuka ko sia ka pokala o sa mo fasileva ke sa por kasiva iba lima iba o ngo vai le fanga ko ngoi sa mo ngala ko riska ka mo fa ka se la ukala ia nga kar fa ko me fa nga fanga po va fa fonga ba la ko fa ba ele fanga pa la me fanga po ya ele fa ka wala le le sa le so me fanga o ke le masangi fora ka kan sa mo fanga o ke masangi ka kan ka fa ka ele fanga ala ol malanga ngo la ko ke alo Amerika wala ele Amerika ele wo saka kai amili Ifonge Iraq kami le kawai Iraq. Kili lenga la wa kaunga confirming nga nga sa le amieli saung. Mo fesili le inga fa kelenga. Si le fango ko le ngo bai Samoa. Fa fe fenga onge me Samoa. E fa mal kalia ala wole fengo fie. Fengo fie nga kanga kale amielo fa ile awala e fa inga sao le custom le me foi le screen there. E fa ye. O ke le loinga la wala fai anga ka mai fa mai e afi mo pepa ila e fai le foil ka ai fai le simea ko ka ai le foil ya
o ke li vai la fa ki nga lo ka wa ko la wa la ku na ru la lo screen ele mo ia man tu tatou le fako ava kulka ko screen le i Samoa le scanner fu dil ia man tu ava tu nei va nga ia te ia le va ko lunga ava tu va alalo ale ko ra ukiuki anga langa piko lunga o me ia ri soli ake makau ta tu le wenga lo tala ake makau le vola screen le mele ba ko il mele ba ko ngei ka lo e wala nga ngei ele screening ai ngi le hai all exports ele screening ko screen ni Samoa langa screen le va tu to tonu a le aru fafu kwa manga o kunge kilia la o le fainga le na a me a sent me fafu ile mo mia ngi go through le a faila le nga ka mi ro ba ko screen a foi le te fa tu le time le dei ai mana tu a vi fo nei wa o le ke fa ya ku ele fa pe o ke le ka pusa a vi Samoa ele ngi fanga le ngi nga me ana tu fa ya tu a i fola na ita mor ki ke ma ya tu o me ya li e mo fa pe nga mai masu su er piko ilunga yo va ia ele hangi me nga mo me o microwave sukalaki me ai o yengi anga vai ko ka ma lo la e piki pusa sukalaki mai manga yan me ma ele processing usila ele processing usila i me yo loa yo mai kongu kusapong yo loa fa mo e ke le ku ai o you as an importer wa ka wa so se le mai o loa kong e ke le ku ai o la siaki e avaku lau pure flading nga vai lo le yo official QK e store umala i warehouse e ia ngofonga ku ai e le lo ngisi o ngol mafu angale ke o yengi o lo la au mai for criminal activity nga ai lo kanga kai the criminals kama fai nga oi e ila kai mi mo ke oi warehouse se lo ngi warehouse ale malo ala wa umanga setter kula fongo I company freight you are not allowed to leave those goods until avakule kilia ava pela e ka ngofi company freight e release ka ngaka o ngava pe mai ma o mia menga nga fe fala vela o le sala company le ya e lusi malaula senge fai PacificEzy and these are kind of measures in mafai o ngaka fiofi ia ka ngaka man mele corrupt amako wora siaki kamio ye fo ile makangaluanga amako wo siaki me ia mai po fa moli mai sainga o isi kamio mai mo meo o racks mai I alapi ele ia yo nganga uma mako siaki o mai process send le confirmation si le company freight ka ulau client e sa we piki ya kuloa ia nga olo ele fa pela pe mele ke sa ngoi ele fa pe ke kuinga alo ke kango langa lok ni pusa e pul le a langa lok ni pusa a yengi mele anga o fa ngola ngol ava pela ko complain mai le company freight fa mele freight I le official QK ka ngo filo le QK quote ko le va ngol kula fongo we are not liable for doing our work and o na processes fa penga e avoid le mele le influence fa pe mang ko fangale kon tipus ailan me e kusema nei ya uma main sau no de au vea foi ma official QK ailan me de ko ri vi ke le la me le anga le langa Kasi ole na mo ka kingor ka kam o ye le sile ayin ko wipung ka esi mele la ka ngo pe me wala nga la fiu le baro su pe fa fengo ngi fanga ko o disi mele ke le nga le ke mon mo wing o la ko ye le pule mo le authority e release me ave siaki fale yes e fa mai ya vai pusa vai ka menga ave ole la waro ko siaki me o fale e o kula fale le siaki Olo ngoi me o mai ma tu foi li ata wo le ai upu matalai container ia na avatuiri kiuke ai sifisa wa avi po vai lele e po fe le ai tapisa I lava ipa inga wo tona yatu tele mai le tau fisilingia le natu inga me o ka ko Samoa o le power e ga vilia kwa ai container langu siliva kiuke re rua ar kamanga pe ududi ele ma fai ka la lo fai me pa pe me pule ko me ga ke siaki ya ele siaki
a foi le winga na lauta ia o le la tele ma tatou so ni nga i le vai nga le kiuki ai ele fa pe foi a me utau le pu ma lafo no le taimile nei le ai o le tau mau titala noa ele nga tau men tupu ma tona ai nga mo le lumana man tu foi le se li ile nga official kiuke le nga mau le vakua yo o drugs i tonu ai saule salanga ko ruafi a o le worth le value street o le me la pe a ela tele miliona ia u kako vai oila se a le fia nga ku me ku ku pe fa pe It's a lucrative business. o le ua nga mur fasala le ko ruafi io ia ai o le mta bu muri o no le tanto taimi o le tulanga i le case le o le va na talia la fionga tama tai pale mia le sa suina ai ele sa be malo ye sili ia ona fa pe mai ele ai se authority le fionga tama tai pale mia pe au fo ilana puli i le tulanga o le fa muta ai fa fo se ia o lana au nanga me tulanga fa pena o le so finangalo ia fa lo telefo ile se finangalo so ngale ato Clear the constitution. Constitution is very clear. And okay, loal ke lo kai mi foi ka kalongo I issues here, I always refer to constitutions. Because this is the, like in the simple terms, this is the menu. Kuso le constitution na Samoa e peor kuspa ia lea I le whaingo kulafong. Ngalangonga lo whango ngoa ongo o lo suti ang aveanga it's like we personalize I le kamaika I palimia. Ma le malama o kangaka. O loa su ingi kangaka le malo. Because anga fa pengi le ko finga fa palimia. E le sa fa ia le afionga le sa fa piko yo. E pei fulo ingi. A fa pengi e su e sesi ia le palimia. You are suing the taxpayers. So in a way, it's a kind of a very vindictive kind of approach. Sa kakaunga fa pe wa mako suunga le malo, onga fa unga fa malo. ai pe fa piko ai se pale bia Palimia. Ya le anga ko va yuma ko anga fio ku palimia le famsingonga wa ku foilonga ia kulanga onga ia palimia ai fio yo. And ngaya la uia kalkongunga ele mafai onga malo se constitution. Regardless of who you are, the wealth you have, the constitution will stand. Because this is the only way we can listen the wish akako four parents. This is the only document. It's like a living document. Ngo vai kaula alfa masingo lenga fai le case. Very clear. You fail your duty. Walusi le trust al malo. Ele faki ngonga o kiuke o le Jenny Geno. O ai e kua i ene malo pea o mai whaafi kauri ko kulafo. E siri e pea le se Jenny Geno. Pea wha pea kele umanga o e whaile mea lai e si pela me kulafo. So I was expecting a decision like this, but I hope ele la le koe wha mai mauangi skupe o apili ma wha pea ma. And this is the downside o menge yo whamasingonga. You know, both parties have a right to justice. And when I'm saying both parties in a case layer, I rather refer or lesa avea maloya city. Malo. We should try and direct the conversations. Ele o fia me o nganga malo. O fia me. Le fionga al palimia vayangi ko I ole South Africa. She is one of the servants of malo. And she was appointed through the democratic process. Lenga ko go through elections o inga malo. And ile kaimi lenga ko poele fa fikauli. The Attorney General, it's either you choose to resign or a law or la yellow conflict of interest. Your conscience is not clear. Or you serve lenga ya ila ko lenga ko fia mele ko through the democratic process. O le Attorney General fo I leo ke fai ka ko le fai unga. She failed to uphold the rule of law. E peisi le melenga ka mafai e vala au fa masingonga le sa. Ala ki liale. Il constitution. Ele se fa masingonga e fai le sa. So you violate the law yourself. Ia fa ngongo le costa I kupe costa reputations. And ngava pengila o cases here in New Zealand. Very likely you will lose your license. Wow. Pea fa pengi on a civil case. But if it's a criminal case, very likely you will lose your license.
o I fo isa o mafau ka kaunga step in le law society Samoa. Ia. Because our waile mafau le lawyer city le fo vai kaimi inactive or choose to delay everything. The law society, they are also servants of the law and the servants of the court, which is o ile anga iai pilas ia isi pilas ia lua le legislator and executive o ile justice e o I form I fafikaulia, but they also choose to be silent. Ia wa ngu ware. Law Lo society. society la ko ia. Ai vai ngai New Zealand. I issues ianga even for ilale issue le oranga tamariki. Le anga wala au le Maori ko ile mingska o kamaki. E ki sa ilalo kula fongo ia le operator ila ko, we can summon anyone. Ai fe mai le malo. Na, she's part of the executive, she can't come. Regardless of what ia political walai ngile case nga le ko apili Maori. E kakaunga whaalongo no one is above the law. Sa avele opinion na law society ang sila, which is very normal because you are like a impartial participant. Isamo o issues umayang o vai ko pume vai kamile elections. Sa o whakalikali pole ale kaimi e also akwaile law society. E also whaalava koe. They have a right to intervene because law society, they are all lawyers like Kongo society. Society lawyer Samoa. A o le ngaluenga ia so se loia e ke kauma fai e pui kula fongo ale ke vai kangaka. Ngaka ia o lela a fia kula fongo. So e manga ia le unga famasingonga. It's a lesson for us. Pe fonga falongo ku America is kaimi no one is above the constitution. And whoever is expecting to violate the constitution, that person does not have any merit to be a public servant. So, pafkai fo loa mo meli unga ya a kongo fo o le o nga fo ngar ke lo ia le ia le ngaka ingi mo Samoa. Are we in the professions? Yes, it pays well, but you have to work hard and uphold the integrity of the profession. Wow. Mangi, wa menga sa ku fisiri o ke mi ka mo fo isa of sinye kelele le fingalo fo lo ye sili ma le alu fa ka ngul mele ngo fa ia. And yet it's common sense. E fa nga fo fingalo nga le system la le ele penga SMI fa ia SMI fa fingalo. Interesting ali Sauni lo mentioning le law society Samoa. Le la ka le sili nga sili just o le alme o kopu ya fitulanga ia. Ia. Nga mai alfa msingonga le ngo awai. Ngo saula ile o karunga skasi o lo io ke masangi le ia. Ngo musu le ia. O feo o fa ia ia fitulanga ia. Le sa ka o molia o la me fa. Ma ile molia nga ile se molia ngo fitulanga ia. O le law society le mbasa lo mio o la konga ma fa fefea ia langa ia. Lenga lenga me ese langa ia mole. What case? What? Yo, le interesting e kia ulo mentioning o le law society. Ma le fo le la kalfa por kiki la ko. Ma fai ko nga fa valea ia. What? O ke le mentioning le lo ia o kalo ia. Le o mai kawinga. Le polo kiki ke le fo o le society. Fo linga mai le o la ko si fo power le. En fa nga manipulate. Ia finga ngalo ma decision making. E a fiela ia rights o kangaka. Wango fia o manga wa kurkurila ofisilia ngaka ngo walo mo ma fo e kalila ofisilia o ke fo America. La me o kupu ia fitulanga ia. Afa ma ele ese me o kupu ele se charges ele imoria ngai leo le ese me moria. Fo linga mai o leo ngo la ila ulea assumption. O ke lo fa kon menga kupu. Ai ngo sa mo la songa mo mo kar ko. No inga ngau ia leo il law society. Fa Kongo law society mo woni e fitu. Lenga me ese ai. That's corrupt. That is corrupt. Surely, to the max. O lo fa ile assumption. Based lungo me ia.
e fa pe o fa ko me en kup anga ka mo lo ya la fo lo ya fo ya la ka ngo fa ke ele se me fai foi lá le na fai la tala no ofisiri ma man ko ngalo lo ofisiri case le anga se ke fa kula ta upule va tu fa fonga le tu no kingo mamma ko va ya ku me ya me ka ke ro kwa le sa o male pero pe foi lá te me le mau ingo Samuelu o le leader up mai nei me uma pa anyways ta tia ia na me ile tulafono la o ia wa ki ngai male mafofa ai o le terminal ese ai ia fitulanga ia mar case le o a ure si tangata ilo opinion o tele itadon o tele I was wondering why ia sa wa ilunga wala na yala na tusi na faianga i leo e tu sai o se vaenga e pe o se molianga na faia te ia mtulang le na fa pe mai wongo kionga langa ora fuwa fia mo moria mai ia nga lo nga mar vaenga va modu mai lo nga mar maka upunga le ana ule toi langa tua le no ele toi pisa ya me se si wala me se so ko karango o inga molia nga ia le sunga le ya o me tanga ngo leo foringa mai wa fia mai e lalo le morianga lea o le tau puni o stangata o tau sai elu witi se mako ofisiri ia le fainga o nga fa loia ile profession leo o le lawyer ele ama se senga mar profession leo le the medical lawyers is not much different when it comes to privileges o a me ke discussing amalau clients o le famasingo e fainga ka i le famasingo nga kangoi ora se lawyer ka umamai meanga because you are protecting the privileges the right to our clients e fa pe nga lo fa pe o lo ka mafai e fosi le lo ye kaukala longa winga wa e corrupt longa winga you fail your duty as a lawyer a fa pe nga ye se mafau o leo e ka mafai e charge ia le sunga fa yanga ia onga olonga taking of Sam o le law society saka kaunga ka ngofi e protect langa ia because this is where the law society will remind the police you're actually crossing the red line you actually o loa ko ka mafai e push ia le lawyer e awangi fa yalonga kiuke as a lawyer because e ke kauko you upholding the law at the same time e privileges e le mafainga e ka ua isis even i leo ia au fa makalanga malau clients le va pe foi la ke ka mafai nga le solikula fongo lau clients pa ia lava awala e ke fai na that's lawyers and clients privileges it's protected under lawyers and clients privileges okay le o malamalang kula fongo Samoa in terms of lawyers and clients conveyancing and privileges but in New Zealand lawyer umaya onga ku New Zealand they go through the integrity pa ilako studies and e ka mafai leo e mai leile lo ia ka umaingi me winga langa clients o longa winga la wasoli leo le kula fun sa o ile tala to ina hore na ole e o fo le loto tu no i mare fale o i ko inga onor tatu temi o mai tatu temi le vanga la via fi e tele ni sim ta upu te lo fona uto ya to la foto so no fai u ya on te wo le so ngale lo yam fa mai tatu program ke mo fa singa o ka fa ngai kai mi langa ngo promise ke lo ka mo sin mai la ka le o limo fa o mai la local okay sa valoria o ke awai le kalanga o le sales fo le i munu yo ngo le ye ke la ku mo fokalo sa ku le pa male lau so mako ai le umi as so ku le ko fa fo ia le pule ma skasio ke lo le tu pa ile sa fa langa ang farkala pu e menteo kausanga kele ia skasio li ma ka ko le ngo fo ngai bala mele fa ili mongi la ko usula ko pese fo le auti sa invite mai la ko li mongi usul pese le auti ya la ko li mongi usula ko pese ili usul pese nga mo wa ka me li mongi ya fa fa mai amerika sa ngo fo lisi ku le ku ka vale ma ko ngri ku kam ka wa ngo fo li mongi lo nga ko ya nga mo la ya le nga welcome le fanga le fa fa le amerika ali li mo lo ya ni mo le ko fa mai ya fa ka ya ku nge ya fa fo ka ko fa ka simoniosen ya pole ya ko fo so yo ka ya
Ia ka. Ka my favorite program of man wow. Fai mai lang whawhakai, mora whawhakai whai mai. Ia. So ia ko ke whai li poki pepelo. Ia, ngautu leo lang pese. Usu lang pese, mai aise usu ngofi siang pese. O leo lang pese, wa mo lang pese. Ai ko li liu nora, li liu whasaka mai, kia o sabali mole kia. O sabali ngamai ngari mo. Ngo kulo nungo sabali lo, o whawhakau li mongi lo ngā kongo leo. O le meang sabali mai ai. Au kari ma whakalo, whamara, o kala nani mongi mai kia, whamai. Ia, o le liwo whiwhio mai aku wa sumo fo nge whiawhi mo māngai wholo mai aku ia oe. Ai sa wela mar kala whapea. Ke lea kanga bili mai le ke i. Au whau kanga, au whair ka mara sa ka whao. O le mea la lea lea ngā lengo mga akala ngol pōngi. O le upu lea. Au wangi whai. Mai, leo kere kanga kao. Kao mai le ke ngi. Au whai aku i, o le whair ka mara sa ka whao. Le, o sawara le pōnga o mafau whao. Ia, o ma o ale whakawai o e limoi. A ka ko wanu le medium whai ka kōkara. Me whaporokiki whai ngā. Ai whawhikai o leo e sau whawhelo e mai. Leo ka whelo. Ia, o le kunga ka kūla whasokanga. Bāli lei o kangaka, risi kangaka. Au e a whea la le upulea. Ia, whangongoa whai ngā whiawhi. Ia, o sawa leo mo mawhauwhau. O ai la tangatai ana whamai ai I soutau. O ai e whamai ngā vili aku ia o le wa e sa. Ini kau mai, ala ke masa salo. Po ngisi o le chapipi, ia po o la pile e pisangei. Ia, po ngisi fo ia la ngai ko kongo ole me. Wanga e ka mingo si wa kunga. O le ke ama kama wa foringa la kama. Ele fia. Ele fia la mai kawaku. Ke ngala pe o ngisi ngai kongo le paki nga fai ia la ia ole loki o. Fu le ko fa pikoa fai melanga sawa ia le melanga walanga o kere ka o fisiringia le ma akale ia ma fisiringia po angi maka ia fa fonga mai li mongi la le fa kausa ko ali li mongi ka kala fai ko nga ko ai ale lola ia ono le tatu taimi ai le lola lau sunga le to no ma tatu le live e tatu na fai mai le live le fia fia ia o tele fia ma tala ila na pesi ai na umala asa o mai pela mai na ilau songa foi ia o si taimi o too famous too place ngai ala inga fia sau tanga tai pa ilo au mai ia te au o ke io ilo finangalo o ar kai mio ka ko kiuke ma a fa pe fo la wa to ina me fa pe ele me foi ngala mai ai ia yo wa ole tulanga ole vevesi de me topu ai o felo ia ilu mo fo tulanga fa pe fa talo fa ia ole ale le tulanga ia e sa tia ile na mang se vana na ila na umaloru o I le mauta le na famtala se se tau sau kala o ngai mali me so ngoi le songa le yakawa. If I ever know that someone is making such threats, Mangkua New Zealand, as a New Zealand citizens, you can also lodge a complaint. I leo. E winga ngi whamakalanga bongi, e Mangkua e kang interpret ko ngā whamakalanga whapea. It's not what they say, but the intention behind it. O le mea lai whaila ukala. A whapea ngi e lots of complaint I leo New Zealand. E ongo a fia I leo mai ala ka akia le alert I le airport. Yeah. Especially as someone who is in a position of power. Because it's not what you're saying, but the intention like what? In making physical threat. E mawhai fuilanga whamakala I leo. The way I take the comments, it is a threat. It's a threat. And as a New Zealand citizens, New Zealand police and New Zealand government owe a duty for your life. So ole karosanga fuilanga e malia sa nganga vape fuile le whekalainga sunga ya asiaka. When we talk about these issues, we are talking about issues, but you cannot eliminate le kangaka o le afia issues. Mal kangaka le involve issues. Vaiangi ale fiafi mal fafonga Samoa. E kau ke le kalangoangi ka ifau mang ya wai who cares? But o issues le afia I kangaka. And I strongly encourage you lau sunga Leiataua. Maybe consider le avio so complain. Because if you felt uncomfortable, it's your life. Nga ave le leo New Zealand.
it's very powerful if it's someone who's in a position of power, a lawmaker in another country, and making a threat towards citizens of another country. A si sira foi la ono lo te po ele wingo le tala. Fa mai. A ko viri mai kanga kayanga ia. Yeah. O lawa e o e fa mai are o lan tala fai tanga. Ta me fa ko o foi kamo la sa ka fa. Ei ko. O ki nga le no tu lia. Aua le fai le tama. O le sa o ta fa tu lo o ai ke makua mawai. Ku lo le wingo lan tala. Al tala no ai pe o tala no tu lo foi. Ai engalang ofer la lo wingo nan tala aua le fai kama. E pa wala me ke fai me nga o sa ngi si fa si Yeah. e lua o la ave o esu fai se me leanga fo e watu fa pega a wai lima fai nga e fa pe mai a o fer ka mala so ka fa a e fa pe o se me le me la fa pe oi vai fo si ko ingole a ka ko ave hotel pe ka ku ave fa tinna ave mai a o for fa e le make sense le ngana And that's why I say intention la ye ku because of ainga yo le kula elements here a prove a crime was about to commit. Or intention male act. You say the word, but the way I read it, you're actually imposing threat on me. And who is me is my life. yeah Langa o kele ngo promises ka ko viewers. Langa o kele o flap le messenger manga filo po ama ka fa ko mai mo ka ko ya la ka. yeah Nga la le o ka le ko mo fa ka ngo la for langa fo fa ya ku kala makala ni mongi ko ngor ka po kala mo ni fiafi. ia wa mai arma to pokarami ele nei vanga le fiafi talo si ia ulu mata fo lau inisi o ila to wolo o ave ia ma fata hawa ia nei tu alalo e na mato wa fea le law society mato wa fea favor commissioner mana matanga ruenga fo leo pa malu lu fa wono no pe ala sa to si la fa pe mai ai o mato tuturi au puina pole alava lenga ata to tu wa ile leina mai o metutu e pe ele o ia se kai mi wa kausa we se me manga ya kulo le fa fonga la tu ai pe falling ma ia le wai wana ma we mar soifua ya ai ele se sa ia ile tu ele foi se va tu dia ba tu ala o to pale ma tu mai pe on se no lo ya ele o ele kangaka a o le office o le to finga malo vala awina le anga uma erwes ai ele se kangaka e lakwe e se e fo ile vanga le ai tu mau fa maluina ya manga no se manga o le tu mani la fo fonga va tele le vanga le fiafi ma tu fa so masani ono ta fo ile tu la fitu le fiafi ya to ona asiata me se sunga li loia ya sauni ya me se fo ile sunga ile li ona la me la o le wa vese ko Ia wa vese ko pa. Se ko yo wa vese ko imana ka ko sankis ko es. ya oh ya la professor wa ka u se fai professor nga ta ko ya E lua ka yo el bisi. O rupe maxila ka uma vez ko pa. Ko lua ka uma vez. pe mana ia vai lua le te mana avele professor ai vai lua le urina polo lesi ai fesani ma jo va si le fa ko fa si me se kala ma jo fa tu le va ga la fi sei fu ma emanuia Lo fa. Digicel Pacific is giving away $10,000 worth of prizes this Christmas. Simply gift your loved ones. Digicel top-up of $20 or more. Or send money through any of our money transfer partners to MyCash. And you get a chance to win one of 3 major prizes. Enjoy the gift of instant connection this Christmas. Terms and conditions apply.